Mu gihe ikipe ya Rayon Sports iri kwitegura imikino ikomeye ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro, inkuru nziza yageze ku bakunzi bayo ni ya kapiteni Youssou Diagne yatangiye imyitozo yoroheje nyuma y'imvune y'ukuboko yamazemo ukwezi n'iminsi 25. Ni inkuru isa niyoroheje ariko mu by'ukuri irimo uburemere bukomeye kuko ku mikinire ya gikundiro muri iyi minsi yagaragaje icyuho. Youssou Diagne yagize imvune mu kwezi k'Ukuboza 2025 ubwo yagwaga hasi mu myitozo ahanganiye umupira na Ndayishimiye Richard. Ukuboko kwe kwagize igufa rikomeye bituma asiba imikino myinshi ya shampiyona. Kubura kwa Diagne ntabwo byari igihombo cy'umukinnyi we gusa, ahubwo byari igihombo cy'ubuyobozi mu kibuga kuko ni kapiteni, ikindi ni umunyabigwi mu bwugarizi, ikindi ni umunyamahoro uhuza abakinnyi, ni umukinnyi ufite ubunararibonye bukomeye mu kibuga. Mu gihe yari adahari, Rayon Sports yagiye igaragaza intege nke mu bwugarizi cyane cyane mu mikino ikomeye yasabaga ubunararibonye ndetse n'ubuyobozi. Nubwo yatangiye imyitozo yoroheje ntarasubira mu myitozo rusange, bishatse kuvuga yuko ubwo ngubwo atarakira neza. Arateganya kumara ibyumweru 2 akora ku giti cye, abaganga bakazongera kumusuzuma mbere yo kumuha uburenganzira bwo gukorana n'abandi. Ariko rero hari ibintu bitatu bikomeye bisobanuye kwigaruka rye. Icya mbere bisobanuye morale y'ikipe, icya kabiri bisobanuye ubuyobozi mu kibuga, icya gatatu bisobanuye icyizere cy'abafana. Ubundi abakinnyi bumva kapiteni wabo ari hafi kugaruka bitanga icyizere cyane ndetse gikomeye mu mwiherero. Rayon Sports yari ikeneye ijwi rikomeye ubwugarizi cyane cyane mu mikino yo knockout stage aho amakosa mato ahinduka ibitego. Abafana ba Rayon Sports rero bamubonamo urukuta rw'icyizere. Kugaruka kwe ni nkaho gikundiro yongeye kubona inkingi y'ingenzi. Mu gihe Diagne agaruka buhoro buhoro, Rayon Sports nayo iri kwitegura umukino wa kimwe cy'umunani ubanza w'igikombe cy'amahoro uzayihuza na City Boys muri Kigali Play Stadium. Uyu mukino uzaba mu gihe gikomeye aho shampiyona irimo guhangana gukomeye kugeza ubu. APR nayo iri mu rugamba rukomeye rwo guhatanira amakipe menshi kandi ari kwifuza igikombe. Kuba rero Diagne ari mu nzira yo kugaruka bishobora guhindura byinshi ku mikino ya Rayon Sports mu mikino iri imbere muri shampiyona. Ikibazo gikomeye si ukumenya niba azagaruka, ahubwo ni ukumenya uko azagaruka ameze. Imvune y'ukuboko kuri ba myugariro ntago ari nto kuko bimusaba guhangana mu kirere, kugongana, kugwa hasi ndetse no gukoresha imbaraga. Ibi byose rero bisaba ko ukuboko gukora neza kandi kuba gufite imbaraga. Niyo mpamvu abaganga bari gufata umwanya uhagije mbere yo kumuha uburenganzira bwo gukina. Rayon Sports rero ntikeneye Diagne gusa, ahubwo ikeneye Diagne uri ku rwego rwo hejuru, utsinda nk'uko mbere yatsindaga, udefanda nk'uko mbere yadefandaga, ugarurira icyizere abakinnyi nk'uko mbere yahoze. Kugaruka kwa Youssou Diagne ni inkuru nziza ku Rayon Sports kuko ni urugendo rutagaragara. Icy'ingenzi ni uko gikundiro yongeye kubona icyizere mu gihe igiye kwinjira mu mikino ya knockout stage. Abafana rero baramutegereje, barabitegereje, abakinnyi barabitegereje, shampiyona nayo irabitegereje. Ese Diagne azagaruka ayoboye Rayon Sports mu ntsinzi ikomeye? Iminsi iri imbere izabitwereka, ariko nawe duhurire muri comment umbwire uko ubibona. Ese Youssou Diagne agaruye itsinzi muri Rayon Sports yari yarabuze, cyangwa n'ubundi Rayon Sports izakomeza kugwirira? Duhurire muri comment, like, share, utagenda udakoze subscribe.